Ringi punasesse nurka kutsun mehe, kes astub puhaste K1 reeglite järgi ringi esimest korda, kuid Eesti vabavõitluse maastikul on ta üks tuntumaid MMA fightereid, Tallinna klubi 3D treeningvõitleja Alik Seiko! Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что кровь из носа. Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Mehed, ring on teie päralt.
Ringi sinises nurgas näete puhkamas Tallinna Thai-boksi klubi võitlejad Hendrik Temast. Mees on pidanud 10 matši, oma elus võite on saavutanud 4 ja kaotusi 5 korral. Ükskord on mees väljunud ringist ka viigiga. Parimad saavutused mehel on Raju amatöörmeistrivõistluste 4 mehe turniiri võit, Muay Thai Eesti meistrivõistluste 3. koht. ja tulise kohtumise võitis knockoudiga teises raundis Hendrik Temos!